Još malko, pa će kanda sve voćke morati da se prskadu. Eto sad, i na smokvu ide do zgadije, koje dosad nismo morali da zaštićavamo. Napadadu i gusenice slične dudovcu, samo što su manje i nisu tako kao dlakave. U početak leptir snese jajašca sa naličja lista, iz koji se izleže do sitne gusanice, koja probuši do list i iziđe do na lice lista, di formira do paučinasta gnjizda, iz koji izlazidu i raširidu se po ostalim lišću. I naravno pravidu veliku štetu.